na ye ka se sakawa boys ana emrantie a ye fraud ne ayifue bebre na de eduro na eya ya na ebi ntiase san se wo mu ehu bi da enti no wo mu ntiase na we video yi bia na ebema wahu ana watiase se there are a lot of things and mrantie eye for sakawa niam na se yi ya bi ma kwakoye omu de enzo omu de esieye e na omu kwakoye omu de nebuso yen video yi ni embra omo sipa God why poverty no good idea oh boy it's un book sọ̀rọ̀ ni ile book sọ̀rọ̀ ni o fair guys omo wo tó ṣe báyìí wọ́n tún sọ́ra ọmọ ó ti dógún yépa ebusia na chese asem no nia akwakote na odi hu wo video ni mu na chese abrante ya wo take video yi na che wo kire mu a wo hye ne uncompleted building mu ana wono de wo djojo ne hu ne na afofo ebo omo nkomo ye check omo 1212 bi say geto nyame pe ne behu no na abrante yi nam so no so ma me hwe mintu mani hwe windows mu na ja ensio eto na uncompleted building yi esi cemetery wo odani na chi a wo kohwe windows yi mu a na chese mrantie ya wo hu wo video yi mu ijuma na wo mu edi ewo emusie ewo ho no ensio na eto no no mo di dware omo di semina aye omo ho awi a chese omo hohoro omo ho ko jan isi omo sise so omo di ewuro ni bibia eko efie straight akwakoto anyankoma de no so after the chanting on the cemetery no any omo seminar ya omo jagu efunu your friend is saying and dani ba akoso omo wie na omo before so omo be kono so omo di bibi go seminar na omo use edware no eno omo di go na no so a omo di hurihuri walls de ko fie no na me bisa say ntia ya na edi important ena sakawa boys yi wo mo epe wo wiase a enti wo bekwa akogina emusieye edi bibi atwa wo mfemu keke naked ko jan atwa wo sisi keke akwa akogina emusieye se mi dware all in the name of menya client bi ntia se me ye ne ho adwuma na nyankoma de se ne be ya metimi atwe na adwe na wa ma misika pudro bi na medi achil na ne mi ya wo ho ne so se so wo munya sika na anya de papa bi anso mo de hew wo mu fa anya de papa bi a chilling fu zanya chilling so ene na ebi mu so de be ya enwom na nso na be ba out ne nkwase akeka nko a na wo ma wunya nyansasem ba kokora wo because sika na mo di produce ye na amu no wo ma mbre na omunya aye enti ene obejina eyi studio wana wa ye Everenzande untimi nkasa won recording san wa betua na wo recording wo wie so de blow TV station se bo mana yenso yentimi nkasa ye mo san se wa betua ka nje se ye bo san ne ma we nyina no eya na bibisa se de na mo feel se mawie ye da wo ma bi so mo ho se edumre bi na ne ye be demand no manya edien na be ye me edien na betu mabusuafo edien na nipa be kan fa me ho wo mu mbisa sa questions we nyina ne ye omu ni mu ane se ese sika ne ba ese se nipa no mitimi enya no na mi nya sika kase wo ne nchen na mi di na mi chele ma me boto me yem na so ya no mu nwen se sa ne ma ni nyina echiwe no wo mu ya wo mu nche wa asase so within a short time we so abrante no was kapa ananu say abrante bi ana ye kana say mo saman kase a ye say onu sika no fridge mu no park go wo ye fraud sign so ye armed robber kase pa chese ada ye chi no ise no area mu hofuo nyina bo say ya chi abrante because no yo bi a wuntimi nche ne da wo yira wo ya de bone na wo ba wo yira so sa da no ye timi che no
na ye tire mu a wo bie ne yi mu a ene small boy short boy bi cars abaso wo wiase a wo feel say even president ba ene se so otwi ne no beba akra no abefa aba asaman kese ho na we betwi ane na ye chi ni mu na ye shooting na ye de na ekọ no ye ko ni fie ko hwehwe na chese fridge mu no ode ni sika eye de egu ye bia fridge ni na sika ni gu mu cho ai eze obi a na egu fom say ya the other one na ye chi na tire eja no wabodam ni nyina ye sunsanso ni bia chese other guys so no so ye fraud ni bia ka onu so wabenye sika pa ni onu de ne mpase nyina na sika gu wa chese waje dimpa wa samai enso adana ye de ka na asema cha mehwe boy ni dinam si na ntisa ka brand ye wonim se na wie ye no nke ba be wie ni se ya anka ode ne ho be kwa wura ni ko wura mu ansa na ne wie ni se no eno ena me pese mo koye bobra bi sa na mo nwin da achi asem mo nwin echira asem no mama mo nwin sesi ade a mo be chiri afem na mo be enjoy afem no mesira meka mesira papa enkwa wo ehu hia enkwa ye de ena se wo abrabo na obi bianto twema ewo wabrabo ho na wo nipadua ho a wo na ma wo fele okay wo fele pompous because obi bia demu yopo aden na ye mpene sa na de bia ye pese ye de ye nije hye ye nsem na ye niema ensem fata mesre moma ye ntwitwa niema bi so a emmoa ye ene ye busua na abusua aha ena meja mo esi na media ene akosua kokua ansa aka Queen apa koso na subscribe follow yan one IG Facebook Twitter I na share to all other social media platforms are also na nyame obehia se oye ne sa makram da sende message ya